BMCO. Yes, sir. 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 Sing jora kolog romi sing tiba sing kasih demand, especially sing student rong bagai, sing finance shalo, sing je Roman script ni demand tomani, apna sing permanently kasih solution tu namu sungguh, sing sawi mano, last year bahine sung bahine si, te apun sekang previous year bahine amakin ciri kui sing, ware wa sing office visit kaiman tongo, dialect soliman tongo, pia, suno solution rezangna hini sawi. Every year na sono mahake yang masih ke sono pukul tungan dike sono tung student no ama sini future ni kok sini student ni kok semua ma ini kheto sharp urea darnai potas darnai nengaba mari man kok ya sini kasih knowledge ni kasih platform sini je reng sermani reng serman tino sini je script sini je roman script sini je demand to mani omono fulfill kare nangnai sengno khathani bosoro koma sini tiba sarung bisingi kebang ma neta hinjana ro bahino omono nugine khatong hojaka permanent solution phaikia tabole sing mangkha roman script ne sing abono boulder atine kasha false kasha news manine sing abono pujo khanyalai mantong phia sing tsf saimano sing tsf sing chopsone aware tong khamontine te abono buskang doro bo aware tongo sing omono kasha permanent solution tuna nai last year na hai sing man khama kha hin chawine sing borongno sing hemlong mo sing khilaina musung ya sing bongno kubuyo tonine omane permanent solution to namsung last year sing saimano sini je roman sini je demand ko jamani abo sudo last year bagi simsi tomani board exam rong bagi pia sing omono sing permanent kashe solution to bagi sin sai tong sing tsf bon bagi this year kashe emon kashe resolution eba kashe solution to nangnai through tbsc board sini higher secondary education is the adong tonaro sini dr gonojoy gonchoduri te boni phasing te kaisa kaham statement chopane nang tung clear statement te sini state government phasing te bahino tine kaisa permanent solution chung nam ta malak taw haino bus kaw sini board exam phai tong sin sar rong bagi sing tabung simi sing khorang tisa sing abono aware khain thang yang kai hana hai borok belai khe sing jala klai gonai borok roman script de pori nai yake bengali script de pori nai obong kaisa sing jala sa thang last year sing roman script by sing question khaiman phano sing no khala last year wahina sini je question paper sing abo roman script khaimi yang thanga on bai kengma student rok borok suffer bo khaya bong mark kom thaga sing 7 taw even 1 mark 2 mark ni bagi busuk important khorsa student bo medical tiki yang thang ba bo je kun kaisa course ti pura musmani borok abo bo sugi yang thang mano bon bagai at least sing je sini sing je analysis khanya man sing je ground level thang mani bong kom se kom jara question paper bengal script bujang nai rok mong kom mani no 10 marks to 20 marks kom phaya this is huge tangol tabu competition jora o jora sing amon likely naimia sing tsf sing khorang tisnai nangga sing amon bagai tebo kotor chawo thangnai sing taklai amon tine sing belai serious sing permanent solution basing nayo permanent solution to nang thong ar je sini assembly lo sing je minister sing je mla borok je khorang tisnai borok amon tine belai ken sensitive na nangnai they should be very concerned amon tine
तमलामो every year sin student bagin sing belai ka safarma khayo sini thinang sin student si sing bong sung sing kaham phurumung eba ke LM kaham manan bagai sing lam kaham phurung maya mono sugri maya opportunity kaham ya maya ngake amo sin failure sing monti minister ngene sing scott tilene sing beri tonglai pano o scott ni kuno value tongla sing no kengma borong na tabakha rangsa upo hayung upo hin sing phayo kokre adin personal issues tongmano pia government thruti sing the public the tax rate money or tax rang kaham jagas thangsa gine at least sin is a student ni problem obon kisa solution permanent solution to nano amo sin TSM ni koimong tongnai sin je hasten lukuro bahai nom tene aware nang thum tai financial te kotor soban angka sin student option logel nang thum obon sin na harmo mane nong ni TSM ni diman khangke every board exam logo every board exam college school dar jaga nong thon ko boro te bengali abo baje tongthon ne question paper subject ni samu kana chini demand to first demand chini demand kaisa no it should be in one script tangi dual script na ba chin ko borok se amoto buni ang to language bengali subject ni kokchi samani able je aro dual script khaina khaya sung to man demand khaimani ya sung sini ko borok script should be in one script je sini language to mani aja jodi norong ni baksan musman tong jamon dual script khaya sana hinka no issue pia this should be very confirmed je kaisa state language ne ba kok borok ni je language samabani kaisa no permanent solution na musing ni je roman script omo sung waire wa phaine sung aro chiri khogani student rong khoirani khaidani bongno sung family tonani omo hai thungka gesini je kotor network sin chaka asu jagrok borok omo khaine musangya sung omo non tino permanent kaisa solution ti phena nango roman script dual dong single dong haipano sini kok borok ni bising keseng roman script no sung nayo omo sin permanent kaisa demand dong sin TSN phajing kaisa solution na mani temporary solution or short zorao sung je sukmansak sung chin TSN phajing sung sai dokha sung jotona aware apro soroswati puja tongmani sin moment tongpro bahino engke sung student non tasha na harine borong travel klayati at least all year ni bagai sung short period sung bunga amsung solution di manhin sung rima kha pia sung bukhau du tong nang jeta sing samani question paper should be in print in kok borok question paper kok borok bengna nang amon sobse kotor sung jala sai tong tabu sudorate amon sung rima ya ko sing student no amo belai kheno 20 to 20 marks ni je huge kasa number gaping thamani mayang thamani ombai onek impact lai tong sing student ro medical logic ya ba kaham rung srum borok course nai mi abo belai kheno important ani sung state sung je tabuk je bond na thanai whole tripura eka sung je state whole state je bond ran thamani abo salsa sanin bagai simia permanent solution phasak sung joto je abajahi je gari tongmani je transport tongmani je dukan tongmani joto sung off khaire bene norong nugi makhna last year sung salsan bagi je sung off tonmani sung je support khai tongmani sung je khaimani abo busuk inform ka sudo salsa si sung tomung jodi sung amono 3 days pon extend khaima khangke sini hasteo onek kasha kotor impact lainai te sini abono tine sini state korma kahamgan saimano so this time sung salsan bagi asu galak sung asu ka this time ekdom 2-3 दिन बा 1 week rong bagin asuk sinai haing wan suka haine sane bagi जों तिनी तेवैसा मा फाइफिका TBS यो सिनी थांनाय रग बनि रनो खाना सिनी स्टूडेंट on board exams सकang especially 12 board examination bagin जों मा फाइफिका the setting up of question paper amo kaini script ba ngthang hnai bengali te kokbrok roman script amon tin जों तिनी सालागा फाइमानि थांना हेकनो बचंनो साखा निरनि डिमान्ड जों तेवैसा प्लेस खायानो as a board as a head of the organization but तेवैसा मिनिस्टर नो बतिनि मालानि सागो जों अरो फाइ ते कैसा कक सिखा जों TSF गदंमा सालरगै जों जोंनि लैंग्वेज नो स्पेशल ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जों जे खाइ दंमानि जों तिनि कैसा सिखा स्टूडेंट्स रंनो जों बार कइखा स्टूडेंट्स रनबाय निरनबायनो जों मूवमेंट खाइ दंगो बोर्ड एग्जाम नि रक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुमाथों हनै बट तिनि डाटा कैसा मा खाजे मेजॉरिटी स्टूडेंट बरक बेंगल स्क्रिप्ट बाय सुयो जों डाटाव नुगो जों सागो बारबान मेजॉरिटी people and student demand roman script but exam from ke roman script by suima जों नुगिया आमो जों डाटा माखा जों निरनबाय मूवमेंट खाइ दंगो जों तिनिबो फाइगो बट निरक सपोर्ट खायाखे अ मूवमेंट सक्सेस जोंनो जों स्टूडेंट ते जतनो जों अमन एपेल खाइने
TSF movement to kaina thangnai sini je fan tok sak jeng khai bo tongo but jeng nirok ni support bo nang nirok exam of Bengal script by simi sugi nirok bahai kangnai ba so omon ni tewi sa koinai nirok no jeng je mansak taklai bo nirok no Roman script by no nirok no sorgan bai jeng saksar tongo but nirok ni support jeng nangnai jeng tini oro pai jeng 6 bo thangnai jeng director bai malai ni kok sanai tani homale 12 January 2024 bo CBSE board no bo kaisa letter suika that question paper should be said in both the script Roman and Bengali bo bai jeng malai kok sanai tangai TBS ko ke all notification rojak liya bon bagai jeng boy malai kok sanai am pore jeng nirok no sawan bahaya klep tam saka president nong da bijok sanawai president to agin hanya saga bo to place khainai bom tain saga bon yaga mungsa kare omo kaisa just board but education the night ong nai bo bani discuss ma khainai minister bo saka bo tini kok sanai bo salai salam try khaika but appointment ma hin saga but bo tini jeng phaima pore bo safika bo thangai kok sanai tini awan pore bo immediately ne je mansak dati dosak bo chuna update doman hin saga sema to noro temporary kaisa timan mani roman script sinani bagai omo to ta por permanent ingya ko tike sema bonor no tike no kok bet singka bora tini nek nang na tike no burri to mon ombo data klein no Nadi jeng TSF ready tongo movement no je level fan jeng ready tongo sini movement strong ngaga weak man TSF the strong hyphen public bu strong nang nai student strong nang nai jeng tinor data ma bahai majority student bor Bengal script by sig jeng ke sakthar sini students rock sini leaders rock so Roman student by stride be khai gai sini leaders rock case klaijak but public bu sabon ma khainai student bu sabon ma khainai blai bagus movement success ngai ba sengje mansak sini best right dongo boisono saka ke TSF is doing nothing for our student community and people regarding the script issue am bol TSF jor fan ready dongo but jeng appeal khaiga nirong ni support nango jeng usuk khaina dongo haifan as a whole jeng khaima khang ke te strong nai kha khaiga jeng kha thia sini demand success ngan hane sal sal Conflict is a clarification. si angke baisa diganai to ang baine diganai ठीक न स्टूडेंट ऑफ फोर्स खाइजा खाना जों फाइट खाइ दंब्ला जों के साइड दंब्ला नेरखो ताइ किरि जागबा ठीक न फोर्स खाइजों नाय नेरख सागो सिन हा जों किरिया नेरन गाच आरखो बर कमाइ थांबा आंके वेरी क्लियर आं सानाय स्टूडेंट्स रनबो नेरख किरिगै नेरख फोर्स खाइजागबो नेरख सुइनाय हाइकनो जों दं फाइखाबलै बनि बागै जों साथारैबो तेवैसां फुनाय what is guarantee that borok tewisa force khaijang nai force khaijang nai pressure khaijang nai but it is students guards tong kang ke if you are single fan ni rok bas kang ke TSF to ready tongo sung to ready kri hayable sung ready tongo sung ni rok mai ke sai tong amote ereng ya sung sin bai khaya sin future generation sin students boron ban khai tong so sin pat sung khaine ni rok pat ang students no kani ni rok khai gani bagai Force kanale sa bani ni mata. force खाइनाय सेबा खाइ खाइ आमो तो संसिया ओके हाइफन जस्ट वन force खाइथों आमो स्टूडेंट नि ड्यूटी जोंनिरन बाय फाइट खाइ तंगो निरक बुसनो सपोर्ट खाइगानि निरक जतन स्ट्रिंग तंग खांके सिन मूवमेंट आमो एरेंगनाय ओके Tini ro tibra board of fiber ya golo sung khnaka tibra board ni president ni hoite bomma puilaya je board sob sob last year data ru tam sanga ke jata board examination no bisibak bangla script sine bangun sau tabu question no jagasi bangla be siun sau thing no tam bagin ke since board examination sibi nang forcefully systematic babe nang Bengali script mang question paper print khai tongkha then obviously the more force klayu ayu sau nang answer Roman script simai ani no site tong agi tibra board that means systematically force klai nai siri tonu a jaga si কিন্তু স্টুডেন্ট রকম দিন মুচুঙ্গিয়া যে বাংলা স্ক্রিপ্ট সিনানি বনি চয়েস করে ফ্রিডম যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস দমানি আপনি বালেট খাইজাকা সো বনতাম খাকে সিস্টেমেটিক ভাবে
textbook tabuk san bagi systematic babe textbook print khake CRT same Bengali script kok borok another minority language department bo same Bengali script by print klayu borok tam khai ke bo systematic babe print khlai nai systematic babe data phruno nayu isu jagasi but student demand but all entire person demand khemen inke tamo what we call Roman script sung tabu Roman script inu thik no but it is sung joto je our script is joto consonant no sung use klaya that means we have already accepted it sung now inon sumolo kutung tabung nai sung college in data around 99% university in examination rogobo 99% students Roman script tamke actually ke je board examination tamang kanke problem gake systematic babe borok abono implement khlai tongo systematic babe discriminate khlai tongo khlai nai abono borok proof khlai nai tam proof khlai nai hingake je student rok borok bangla sinayu ni amono proof khlai nai ben borok kintu amaya a jagasi ama hake o je discrimination hide busu jorte kusuk nai nedi bage khlai borok bor emon ke systematic babe khlai tongkha borok no bujri maya khlai nai tong confusion boron create khlayu thane sungtam lukha secondary education hotel director bor hoka CBSE wo chairman no je norok Roman regarding the use of Roman script and Bengali script for cover textbook sorry for cover question paper bas answer khlai nani nung as dim fit dorok nai din so nung triple button or here if you can ask them to answer in whether Roman or Bengali script why can you set up question in both Bengali and Roman script nung je answer si khlai manung saung ka ke khlai nani option ja kana no tangai question paper ke khlai ya so these are borok systematically thingi tong mani itabu education minister tong nai tabu chief minister education nai tong department no so overall systematic babe borok discriminate khlai tong so sungama budile nang nai tabu school level tam khai ga ke force khlayu banglai phuni textbook banglai khlai force khlai tong borok amuk khlai mania chini language school policy kri koro boss script use khlai nai but systematically borok use khlai tong tabu hambai